Азыр эми базардан кайтып жатып сиздерге дагы да кызык болгон ушул унаалардын дөңгөлөктөрү жөнүндө маалымат алып сиздерге көрсөтө кетейин. Могу жерде жалаң гана жаңы дөңгөлөктөрдү сатат окшойт. Эскилерин көрбөй атам. Салам алейкум, кандайсыздар? Жакшысыңарбы? Мен Машина KG каналынан видео кылып жүрөт элек. Уна тетиктери жөнүндө. Жалаң жаңы дөңгөлөктөр экен, кайсыл жакта өндүрүлгөн булар? Кытай, Россия. Кытай, Россия. Мисал үчүн матиздерге канча сом болуп атат? Матиздардыкы? Матиздердики. Матиздардык нар жакта. Нар жактабы? 13түк болуп калабы эле матиздердики? 13 болуп. Бул жерде экен матиздер аябай көп. Бизде жакшы көрүшөт. Матиздар мына российскийлер бар. Российскийлер. Российскийлер бизде азыр 1750 сом кылып берет. 1750 сомдон. Жакшы. Эми буну 165 13 бар, широкийраак бар. Широкий. Ал канча? 2100 сом. 2100 сом. Ал да Россиянкы? Жок, Кытайский. Ал Кытайдыкы. Портерлерки, Портер 2-ник мына. Портер 2-ники. Портер 1, Портер 2 бөлүнөбү? Аркасынан билинет. Алдагы широкий чоң болот. Аркасындагы чоң болот кичине. Портер 2-ники. 550 13 болот. Басы? Bunun baası 2450 сом кылып берип атабыз. Тянфу деген экен, 2400 сом. Мыналар бар дагы, Портодагы түрү көп да булар дагы. Мына 550 13 бар, 165. Бул канча болот? Булары болсо мынанысы дагы 2450 сом экен. 2450 сом. Мынанысы эсе мунусу 2400 сом экен. 2400 сомдон. Аркалар бар, Портер 1-дики. Портер булар аркаларкы, Портер 1-лердики канча болуп атат? Портер 1-лердики мындай баасын жөн деле айтып кое бериңиз эми. 1820 сом кылып берет. 1820 сомдон. Дагы кандай баллондор жакшы өтүп турат сиздерде? Основной Портер. Портерлерге, мына 14-түктөрдө фиттерге как раз кетет экен. 185 65 булар канча болуп атат? Бул 85 65 14-төрүбүз ака. Каманыкы экен, Кама российский. Кама российский 1950 сом кылып. 1950 сомдон. Фиттер размерлери Фиттер, мода фиттики? Жок, Жигулилер. Жигулилер. Бул Жигулилерге деле канча бул 14түкпү? Же 13пү? 13. Бул канча болуп атат? Так, 13. Мынакей размерин жакындатып көрсөтүп коюп атам. 2000 сом кылып берип атам. 2000 сомдон. Ярослав Кардиант деген. Укчелек. Камалары бар. Кама. Мына камалары Жигулилерге. Кама Жигулилердики 1900 сом кылып берип. 1900 сом. Эми спринтерлерге деле бар окшойт, Спринтерлерге мыналар эмеспи? Бул жакта экен, Мына жакта экен. Булар таза эле мындай немеби? Летнийларбы? Жаңылар. Булар канча болуп атат? Булар 4300 сомдон баштанып 5350 сомго чейин. 4300 сомдон 5350 сомго чейин. Мындай сиз боло турган эле баасын айтып коюп атасыздар, Же кичине кемдик да бересиз? Оптовый да бизде. Оптовый, ошону айтып атам да. Мындай сиз листки баа бизде. Прайс листке карап туруп айтып атасыз. Ошо мен да мындай байкап калдым да, ошо боло турган эле баасын айтып коюп атат экенсиз. Биз по прайсам сатабыз. Мына прайс менен сатат экен. Жакшы, да кандай дөңгөлөктөрдү да сурашат? Ошону айта кете бериңиз эми. Размерлерин азыр нормально сурап атат. Мына фиттен азыр. Фиттики канча болуп атат? 1850 сом. 185ке 65 15 дейт экен, Бул канча? 85 65 15. 2,5 сом. 2,5 сом. Бул Кытайдык окшойт, Бул да Кытай. Мынакей. Түшүнүктүү. Жакшы. Мынакей эми негизги унааларга болгон көрсөтүп кеттим. Бул жакта эми жаңылар сатылат. Рахмат сизге. Азыр бул жакта колдонулгандагы шыналар бар. Дөңгөлөктөр. Ошолорду да көрсөтө кетейин. Салам алейкум. Силерби бу жакта?
Сатушылар көрінбейді ғой. Салам алейкум, қандайсыңар? Бұлар кен, фиттерге қанша болып атады? 1700-1800. Қайсы фирманыкі? Японский бе? Йокогама, Тойо деген бе? Близак, Бриджстоун. Немечі, дағы қандай? Стептерге? Сезонкалар 1600 сом, 1500 сомды, да? Жақшылы. Сезонка болып қалып атады да, бұрақ ала. Жайқылар 1800 сомдан, 1900 сомдан болады екен. Мерседестергеч 213 кузовтарға. 16. 2200, 2,5 сомға чейін. Протекторлар жақшы? Жақшылы дейді. Бұлар азыр айтылғандарым жалаң. Мұнандай бұ қолданылған. Бұл жақта азы жігіт жайқыларын айтып кетті. Бұл жол мен мұнандай протекторлар ұшындайлар кен. Ал баяқы ішімен әлек болып атат келі. Неме? 14 фитте ке? Бар әке 1700 сом. 1700 сомның қайсынысы? Нолар ба? Дағы 16-лықтарчы? 16-лық жоқ бұл. Фиттерге екен, да? Портердікі бұлар? Мұна портердің бұғышынылары. Біргеу же екігеу? Порттар екенеке. Екенеке. Қанша сом болып отыр? 2,5. Протекторларын көріп қойыңыздар, мұна жақындат көрсет қойын. 2,5 сом дейін. Бұлар Кореядан, да? Кореядан, Кумхо екен. Привозной. Ханкокч. Ошондай бада. Алдыңқы дөңгелектер бар ма? Мұна алдыңқы дөңгелектерін көңіл бұралы. Размері қанша болып қалар? 195-ке 70-15 деген екен. Басы қанша болып отады? 3000 сом. Кумхо фирмасына. Ең арзан ұшол болып қалып отыр 3000? 205-ке 70, 2,5 сом дейді. Жақшы. Телефон номеріңер мынау? Башқа кен. Дельфиндер ме? Мәл көріп малымат бере өрес. Қаншалық көп малымат берсеңер жақшы болады өзі бізге. Дельфиндерге мұшылар ба? Размері қанша болып қалады кен? Мұнаке размер. 225. Бұның басы? Протекторы жақшы кен бұрақ. Басы? Басы 3000 сом. 3000 сом. Мишлендік екен, да? Континенталь. Континенталь мұнаке. Протекторын көрсет қойын. Басы? 3,5 сом. Шулар дельфинге кете өрет? Дельфинге кете өрет кен. Жақшы. Спринтер 15-тіктері. Бұлар қанша болып отады? 4000 сомдан. Корейский. Но протекторын бұнықы да жақшы кен. Неме, дағы кішіне сөйлесіп түшіп бере өресіңер да? Келіп дағы алам, серьезно алам дегендерге. Жақшы, рахмат. Бұна көрматты көршілер. Өзі ұзын болып кете өрет. Бұл қатар. Өзіңізге керекті болған өлшемдегі дөңгелектерді алсаңыздар бола өрет. Біз жиынтықтай өрелі. Бұл видеоларымыз ошо айтылғандай бірнеше бөліктерден тұрып қалады. Ар бірін көріңіздер. Қаншалық көп көріп, қаншалық класс басылса, біз ошо қарап елге қызық болады кен деп, анан тез тартып тұрғаны әрекет жасайбыз. Сапаттуу, көбүрөөк убактысын бөлүп. Анан ошол сиздердин баягы комментарийде калтырган суроолоруңар, сунушуңар, каалоолоруңар боюнча дагы тартып кетебиз. Бардыгы сиздердин колуңуздарда, бизди колдоп куаттап туруңуздар.